mutega amatwi neza ko uyu munsi tugiye kwinjira mu nkuru ikomeye cyane y'ibanga n'amafaranga ihuje u Rwanda, Mozambique ndetse n'amasosiyete bihangangiye ku isi. Tekereza abasirikare 5,000 bari ku rugamba bareda imishinga za miliyari z'amadolari y'amasosiyete akomeye nka ExxonMobil y'Abanyamerika na Total Energy y'Abafaransa, ariko leta yabasabye ubufasha ikaba yananiwe kubishyura. Ubu leta ya Mozambique ibereyemo umwenda ukomeye cyane ingabo z'u Rwanda RDF. Ni ikibazo gishobora guhungabanya umutekano mu karere kose ndetse kigahagarika ishoramari rya gazi naturelle ringana na za miliyari. Niki kiri kuba kuki Mozambique yananiwe kwishyura? Ese u Rwanda ruzakura ingabo zarwo muri Cabo Delgado? Reka twinjire mu mizi y'iyi nkuru tuyisobanure neza kuva ku ntangiriro kugeza ku mpera. Niba utarakora subscribe uyikore kugira ngo utazagicikwa n'amakuru yacu ya buri munsi ya buri saha. Guhera mu kwezi kwa karindwi mu mwaka w'2021 ingabo z'u Rwanda RDF, Rwanda Defense Force, zoherejwe mu majyaruguru ya Mozambique, by'umwihariko mu ntara ya Cabo Delgado. Iyi ntara yari yarazunzwe n'ibitero by'imitwe yitwaza intwaro yigize intagondwa n'imitwe ya Kisilamu. Ubu rero inkuru igezweho twamenye binyuze mu kinyamakuru Africa Intelligence nuko leta ya Mozambique iyobowe na Perezida Daniel Chapo iri kugorwa cyane no kwishyura ingabo z'u Rwanda ubufasha ziri gutanga. Amakuru yizewe yerekana ko kugeza ubu umwenda Mozambique ibereye mu Rwanda ugeze kuri miliyoni 22 z'amadolari y'Abanyamerika. Uyu mwenda ungana n'umwaka wose w'ibirarane bidakemuka. Hari amasezerano y'ibanga yagiranywe hagati y'ingabo z'u Rwanda na guverinoma ya Mozambique yateganyaga ko u Rwanda rugomba guhabwa miliyoni 2 z'amadolari buri kwezi. Ariko se mu by'ukuri ibyo u Rwanda rukora bihwanye n'ayo mafaranga? Igisubizo ni oya. Ingabo z'u Rwanda zerekana ko kuva zagera muri Cabo Delgado ikiguzi cy'ibikorwa byazo bya buri munsi kiri hagati, ntabwo ari buri munsi ahubwo ni buri kwezi, kiri hagati ya miliyoni 10 na miliyoni 20 z'amadolari. Urumva ko ari amafaranga menshi cyane ugereranyije nayo bumvikanye, none n'ayandi make ntabwo bari kuyabona. No kuvuga ngo ibyo bumvikanye, amafaranga bumvikanye ayo miliyoni 2 ni make cyane, ariko nayo bumvikanye nayo ntibari kuyabonera ku gihe cyangwa ngo banayabone. Iki kibazo rero kibirarane ntabwo cyatangiye uyu munsi. Mu kwezi kwa 8 mu mwaka w'2024 ku butegetsi bw'uwari Perezida Philippe Nyusi, ibirare byari byaratangiye kwiyongera cyane ndetse biba ikibazo gikomeye, ariko ntabwo byari byakageze kuri uru rwego rwo hejuru tubona uyu munsi. Nyuma yaho Perezida mushya Daniel Chapo ubwo yafataga ubutegetsi mu kwezi kwa mbere muri 2025 yagerageje gushaka igisubizo ndetse atanga itegeko ko kwishyura bigomba gukomeza hagati muri uwo mwaka. Nyamara kugeza ubu amafaranga yarabuze burundu. Kuri ubu hari abasirikare b'u Rwanda bagera ku 5,000 bari mu majyaruguru ya Mozambique. Inshingano yabo si gusa kurinda abasivili ibitero by'intagondwa, bafite inshingano ikomeye cyane ireba ishoramari ry'isi yose, kugenzura no kwemeza ko imishinga ya Total Energy ndetse na ExxonMobil isubukurwa igakorwa neza. Mu kwezi k'Ugushyingo ku mwaka ushize iyi mishinga yongeye kubura umutwe nyuma y'imyaka 4 yose yari yarahagaze kubera umutekano muke. Iki cyemezo cyo guhagarika imishinga cyari cyafashwe nyuma y'ibitero byibasiye agace ka Afungi Peninsula, ari naho hazashyirwa inganda nini zitunganya iyi gaze kugira ngo igurishwe. Urumva ko umutekano uzanwa na RDF ari wo muti w'ubu bukungu bwa Mozambique, ariko se kuki kwishyura byananiranye? Impamvu nyamukuru ituma RDF itishyurwa irahura cyane n'ibibazo by'ubukungu bwifashe nabi cyane mu gihugu cya Mozambique. Ubu tuvugana umwenda w'igihugu ugeze kuri 71% by'umusaruro mbumbe w'igihugu GDP. Ibi bivuze ko igihugu gifite umwenda munini ugereranyije n'ibyo cyinjiza. Ikindi kandi imisoro leta yinjiza hafi yose ikoreshwa mu kwishyura imishahara y'abakozi ba leta ndetse no gukemura ibibazo by'ibanze by'ubutegetsi.
ibi bikaba bisiga leta y'Amaputo ifite ubushobozi buke cyane bwo gukora ishoramari cyangwa kwishyura ibikorwa by'umutekano nk'ibi bya RDF. Kugira ngo ibintu bibe bikurushaho, ubwiyongere bw'ubukungu bwaragabanutse cyane kugera kuri 2% 2% mu myaka ya vuba aha. Wakwibaza uti ese ya mishinga ya gaze ntabwo iri kwinjiza amafaranga? Igisubizo ni oya, ntabwo iri kwinjiza inyungu igaragara. Reka nguhe urugero. Kugeza uruganda rumwe rukora rwitwa Colossal FLNG ruyobowe na sosiyete y'Abaromani yitwa Eni, rwabaye ruri gukora kuva muri 2022, ariko rutunganya ingano ntoya cyane y'amatoni 3.4 ku mwaka. Kandi ibuka ko amafaranga rwinjiza mu myaka ya mbere y'umusaruro akoreshwa mu kwishyura amadolari asaga miliyari 7.2 yakoreshejwe mu kubaka urwo ruganda rwa ENI cyangwa Eni ubwarwo. Indi mishinga minini nka Colo Notre y'iyi sosiyete ya Eni ntabwo izatangira gukora mbere y'umwaka w'2028. Naho inganda zizubakwa ku butaka nka Mozambique LNG izatunganya toni 13 ndetse na Rovuma LNG izatunganya toni 18. Iyi mishinga ntabwo izaba yatangiye gukora kugeza mu mpera z'ikinyejana. Rero mu rurimi rw'ubukungu, Mozambique ifite ikibazo cyitwa cash flow problem. Nta mafaranga ava muri gaze ari kwinjira mu isanduku ya leta uyu munsi. Mu majyepfo habayeho kutumvikana gukomeye mu ishyaka riri ku butegetsi rya Frelimo. Hari bamwe mu bategetsi batifuza ko abasirikare b'abanyamahanga baguma mu gihugu igihe kirekire kuko babibona nk'ikibazo mu busugire bw'igihugu cyabo. Ariko ku rundi ruhande hari abandi bavuga bati oya, reka tube abanyakuri. Ingabo zacu za Mozambique ntabwo zifite ubushobozi bwo guhangana n'izi ntagondwa. Rero ingabo z'u Rwanda RDF zirakenewe cyane. Bemeza ko hatabayeho umutekano uhagije mu majyaruguru, nta mushinga n'umwe ushobora kugenda neza. Aha ni amasosiyete akomeye nka Total Energy na Exxon Mobil yinjirira, agashyiraho amananiza. Aya masosiyete yashyize igitutu gikomeye cyane kuri guverinoma ya Perezida Chapo, asaba ko leta igomba guha gihamya aya masosiyete ko ingabo z'u Rwanda zigomba kuguma muri kariya gace mu gihe cyose cyo kubaka ibikorwa remezo. Ni ukuvuga kugeza nibura mu mwaka wa 2029 cyangwa 2030. Nubwo Perezida wa Mozambique yabwiye mugenzi we w'u Rwanda Perezida Paul Kagame ko yiyemeje kugumisha izi ngabo mu kazi, kutishyura ubwabyo birerekana ko ibintu bitarasobanuka neza hagati y'ibi bihugu. Ese u Rwanda ruzabyitwaramo rute? Mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Jean Patrick Nduhungirehe yatangaje ko ingabo z'u Rwanda zishobora gukurwa muri Mozambique kubera iki kibazo cyo kutishyurwa kw'ibirarane. Yakomoje mu buryo butaziguye ku kuba ingabo z'u Rwanda zarafatiwe ibihano n'ibiro bya leta zunze ubumwe za Amerika bishinzwe kugenzura imitungo y'amahanga OFAC cyangwa Office of Foreign Assets Control. Kugira ngo ubyumve neza, umuryango umwe bw'Iburayi cyangwa bw'Uburayi, European Union, nawo uri kugenda bigura intege mu gutanga icyiciro cya gatatu cy'inkunga y'imari binyuze mu kigega cyayo cy'amahoro, European Peace Facility. Iyi nkunga yari igenewe gufasha kugabanya umutwaro w'imari ku Rwanda kubera urugendo rwa Mozambique. Mu mwaka wa 2024 n'uwa 2025 uyu muryango wari wamaze gutanga inshuro ebyiri, ubu inshuro utanga miliyoni 20 z'amayero kuri RDF. Ariko ubu bafite ugushidikanya gukomeye cyane ko batazarekura andi mafaranga, ibintu byongerera u Rwanda umutwaro munini. Ariko u Rwanda rurakomeza kuhaguma kuki niba ruri guhomba amafaranga menshi gutya? Igisubizo giherereye mu bubanyi n'amahanga n'inyungu z'igihe kirekire, ibyo bita Geopolitics.
cyangwa Geopolitics. Kigali ibona ko kuguma muri Mozambique bifite akamaro kanini mu rwego rwa strategy, bituma u Rwanda ruguma hafi cyane, rukaba inkingi ya mwamba ku bihugu by'ibihangange ku isi bifite amasosiyete y'ubucuruzi bwa gaze n'amavuta muri kariya karere. U Rwanda ruri gukorana bya hafi n'ibihugu nk'Ubufaransa binyuze muri Total Energy, Amerika binyuze muri Exxon Mobil, n'Ubutaliyani binyuze muri Eni. Ntabwo ari byo gusa, hari n'ibindi bihugu byinshi bifite imigabane muri iriya mishinga ibiri ya gaze. Hari Ubuhinde binyuze mu masosiyete nka Oil of India, Bharat Petroleum na ONGC Videsh. Hari Ubushinwa binyuze muri CNPC, igihugu cya Japan, Ubuyapani binyuze muri Mitsui, ibihugu by'Abarabu United Arab Emirates binyuze muri ADNOC, Thailand binyuze muri PTTEP, ndetse na Korea y'Epfo binyuze muri KOGAZ. Urumva ko kuba u Rwanda rwumvwa n'ibi bihugu byose kubera ko rurinda imitungo yabyo biraha Kigali ijambo rikomeye ku rwego mpuzamahanga. Nubwo ikiguzi mu mafaranga cyangwa amafaranga biba net cost mu ndimi z'amahanga niko twabivuga, gishobora kuba kinini cyane uyu munsi. Ngayo nguko rero ikibazo cya Mozambique n'ingabo z'u Rwanda ni ikibazo kirenze inyungu za miliyari z'amasosiyete y'ibihanganye ku isi, umutekano w'akarere ndetse n'ingamba zikomeye za diplomasi z'u Rwanda. Reka tubitega amaso turebe uko ibi bizakemuka mu minsi iri imbere. Ese Mozambique izashobora gushaka amafaranga yo kwishyura cyangwa u Rwanda ruzashyira mu bikorwa umugambi warwo wo gukura ingabo zarwo muri Cabo Delgado rugasiga iyi mishinga ihenze mu kaga? Wowe urabibona ute? Ese urabona u Rwanda rukwiye gukomeza kwitangira umutekano wa Mozambique kubera inyungu za Geopolitics nubwo batishyura, cyangwa rukwiye kuvana abasirikare babo ku rugamba? Dusangiza igitekerezo cyawe muri comments hano hasi. Urakoze cyane kandi gukurikira iki kiganiro, kanda like ukore na subscribe niba utarayikora kugira ngo ukomeze kugezwaho cyangwa kubona ibiganiro byacu bisesenguye, amakuru agezweho mu buryo bwimbitse. Murakoze cyane, turasubira mu kindi kiganiro mu kanya gato cyane.